24 časa u Skupštini grada Niša kako bi jednostavno sprečili nasilje i pokušaj rušenja institucija koje su legalno izabrane na izborima. Posebno želimo da podvučemo to da u našem gradu ne želimo da dođe do nasilja kao što se događalo u Beogradu i nasilja na institucijama sistema. Ja kao predsednik Skupštine grada moram da podsjetim i to da je Srbija demokratska država i da u Srbiji se jedino isključivo demokratskim izborima dolazi na vlast, a ne nasiljem na ulicama. Ja se zahvaljujem ako imate neko pitanje, nakon toga ćemo možete. Se odlučili za da branite Skupštinu 24 sata i da li odbornici opozicije mogu da vam se pridruže ako hoće da uđu u Skupštinu? Pretnje nasiljem u našem gradu nije bilo, ali svedoci smo šta se dešavalo u Beogradu i nasilje nad ženama i nasilje nad institucijama sistema, upad u radio televiziju, onda je blokada predsjedništva, tako da jednostavno ovo je iz preventivnih razloga jer mi želimo da očuvamo institucije sistema i demokratsko izabrane organe Skupštine grada Niša i uopšte ove organe i izvršne i zakonodavne vlasti. Ako odbornici opozicije budu hteli da uđu u Skupštinu? Naravno, apsolutno. Jedino ako odbornici opozicije budu krenuli sa štrajkom glađu, mi ćemo to isto učiniti, znači apsolutno saglasni smo, jednoglasni smo oko toga i tu nema nikakve dileme, apsolutno, ali po svaku cenu gledat ćemo da se čuvamo mir i da odbranimo institucije sistema. Apsolutno, uvek se vredi žrtvovati i za mir i stabilnost države Srbije, a mi ćemo, kao što smo do sada uvek radili, znači da budemo izuzetno tolerantni i da jednostavno na taj način pokažemo i zaštitimo institucije sistema. Znači država je iznad svega, grad Niš je iznad svega i uspeli smo do ovog trenutka da u Nišu očuvamo ono što se zove neki normalan red i mir u gradu. Hvala. Pitanje je zbog čega 24 sata branimo. Iz jednog prostog razloga jednostavno želimo da damo tu svoju žrtvu kao predstavnici naroda, jer za nas je narod glasao, mi imamo mandate naroda i na taj način želimo da predupredimo i sprečimo sve moguće neke loše stvari koje mogu. Jednostavno odgovorno radimo svoj posao u korist naših građana Niša, što je i u prethodnom periodu moglo da se vidi. Znači, za razliku od pljačkaških privatizacija, gde smo svedoci od 5. oktobra nadalje, koje su se događale u našem gradu, gde je na 50.000 radnika dobilo otkaze, a možete da nabrojite na prstima jedne ruke to nešto što je ostalo da radi, krenulo se dalje, zahvaljujući Vlade Republike Srbije, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću i uopšte kompletnoj vladajućoj koaliciji u Skupštini Srbije i u gradovima se krenulo dalje. Ako je malo to što je u Nišu otvoreno 6 fabrika, što imamo najave da će da bude još jedna, odnosno 2 fabrike do kraja godine, ako je malo što je procenat zaposlenih porastao preko 24-25% u našem gradu, ako je malo to što je država ulagala u infrastrukturu kompletno u našem gradu na svim nivoima. Da li su to ulice, da li su to kolektorski sistemi, da li je to ulaganje u vodu, kanalizaciju, da li je to ulaganje u ono osnovno što narod muči u našem gradu. Naravno da nije, mi smo svesni, mi idemo i brže, i jače, i bolje, koliko god možemo i trudimo se da jednostavno našim građanima Niša stvorimo sve moguće preduslove i dobre preduslove. Odluku o kojoj vam je već predsednik Skupštine grada rekao, do daljeg ćemo biti ovde u prostorijama Skupštine grada kako bi sprečili eventualni pokušaj upad u Skupštinu grada i kako bi osujetili i onemogućili uništavanje državne imovine. Videli smo svi prethodnih dana da lideri Saveza za Srbiju pokazuju nervozu, negde ta nervoza je opravdana, znamo da je, i svedoci smo svi da kako su oni zvanično preuzeli proteste, da je sve manje ljudi na njihovim protestima. Pozivam i sve građane Niša da ne učestvuju u eventualnim rušilačkim ispadima lidera Saveza za Srbiju i da ostanu mirni, da podržavaju politiku mira
politiku razvoja koju zastupa predsjednik Srpske napredne stranke, predsjednik države Aleksandar Vučić. Hvala.